Ушундайыңыздардан заман өзгөрбөй, аксакалдар тескери бата, оң бата деп элдерди алды. Мурдуңdur ана таңна озурайын я. Бери келип атасына olan киши мен айтып, мен андай кылып, андай кылып деп. Жана көргөн түшүмдө жана ак бозат сен мени алып чаап кетип атсың. Берки катын аркаңда уч кашып алып кетип аттыр. Буларды карап бери келип атасына olan киши мен айтып берди. Мен булар үчүн жатып алып атайын, түш көрүп эле. Начарраак түштөр келсе көрбөй өткөрүп аны бияга. Жана бозат менен түштү кайра түрдүрүп жүрүп көрүпмүн. Азыр тескери патадан бирди берип, ат батың менен аңтарып берем бе көңшет, а? Жок, аксакал, жок. Ат батың менен ары бери кылып чай кылып Жок, аксакал, коюңуз. Мен чай уштургам, аксакалдарга бир жакшы ысык гида чай. Ошондон сүйлөп айтып кой. Мен бир эле пата менен тагдырыңар чечип коем анан. Каерде чайың бар? Койбо. Урматтуу замандаштар, азыркы ырдала турган арабызды ушул жалпы эле бүгүнкү аял затын майрамы менен карындаштарды, эжелерди, жеңилерди, албетте үйүбүздүн куту биздин сыймыгыбыз болгон биздин апаларга, энелерге арнап туруп, анасы бар адамдар эч качан картаймайды, апалар бар болуңуздар. Seni sağınarım, şabıksam şağınarım. Anaşım bir özün sen, tavanarım. Anaşım şalgı gülüsün, canımda uzak jürüsün. Yüreğim jür dolgayda, gönlüm oradaymaydı. Ушырған шұңқарымын, тұяға шұрқарымын, байгеге өзім қосқан тұлпарымын. Анашым шалқып гүлсен, алдымда ұзақ жүрсен, жүрегім жер толғайды, көңілім ортаймайды. Anası бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жер толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, анасы бар адамда ешқашан қартаймайды.
затына жараша экен. Талант деп коюптур. Ойногон каарманы бул маселени кабыргадан койду, мага темир күйө алып келгиле деп. Себеби мага темир күйө гана чыдайт. Өзү кандай болуп чыкты көрүп коюңуздар. Сахнада талант Жана Акактаева. Гыманысық жақшынақай орыскен, ұшындай күйе оса ділі бола өретлі айланайын. Күйем жоқ. Мұрда тұрмышқа шыққам. Шыққанда да 3 жол тұрмышқа шыққамын. Не oldu демейсіңдер? Бірінші күйем, ертеменен тамақ жасавасам келіп тиіше өділі, мұнау чөмішменен башына бір чау өлтіріп қойғамын. Екіншісі қызық болған. Екіншісі да ұшында тамақ жасавасам етті жақшы көрген неме плитадан шында бір етінен жеріне токқа тартылы өліп қалды. Üçüncü kүйем жаман қызық болған. Берке екөнін өлгенін айтсам, ертеменен тұрсам жоқ жетім қачып кетіп қалдыр. Анамны ол жақта тұрсам баяқы Рахман деген бір ыманысық болып қойған. Bir bala varken oşar aytıp kaldı, sizge ançamçı erkek tütpeydi eken, temirden erkek bolmasa bolmaydı deyip. Buna ol pult eken bul, temirden, ayaldın. Bul jerde olsa instruksiyası yazılgan deydi. Al robotun adı Into Akak Terminator Keyboard Robot deydi. Eto. Buna o jerde knopkasını bassam geledi eken. Kana oku görölçü, çota подозрительный oldu. Tuk! Şu o. Kana ikinci knopkasını bassan salamdaşat deydi. Kanıtıp salamdaşatken görölçü tık. Kelçi canım koluma, düşüyorsun bu toruma, kısayınca boruma, toçkam, 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 w, bolçkam. Bolçka kenimi kalktan bilip aldın. Üçüncü knopkasını bassanız erkekler menen başı kaça salamdaşat deydi. Kana şunda kanday salamdaşatken tık. Kandaysın canım, altınım, appağım, nazigim, seni men süyömün, otuna güyömün. Üçüncüsü kandayken, dördüncüsü deydi. Bunu dördüncü knopkasını bassan jumuşlarda atkarıp, büyük bardık jumuşlarda atkarıp koyat. Jakşıkende jumuşlarda atkarsa tamakta bışırsam, giyimlerde judursam, iç giyimlerde özümle juv olam meyli. Çota подозрительный, tuk. Musurga, musurga, caman taşlandı tögümün, musurga, musurga, jönödüm. Kolunda işteki çoğulu kete öresin musurga. Kaynenesi gelse jakşı tosu alat deydi. Murunku 3 kүйömünten kaynenesinin jakşı tosu olgan mes. Şu kanday gel, qaray görelçi tuk. Kelin, ötüm, törgü, kalaşыңызça alınız, meyman bolup kalınız. Şunu jakşı ayttın. Ança mınça uğurlar gelse hiç kimde girgizbesinden korup durat deydi. Jakşı kende itin orduna baylap koydu gemin. Uşunsun görelçi kana tuk. Ey ahmak, kayaka, moynumdu, culamın, üydü korup duramın. Keyingisi, ança mınça çımın çirkelerden korup jayında uktağanға mümkünçülük beret deydi. Jakşı kende uktağanda şunday uktavatsam, koşunlar gelse risopka kılıp kordup koyup jatsam. Kana tuk. Küş, çımın çirkey, küş, kesildi, cukturva, küş. Kesel jukturu deydi de, men уже лечен ya. Ança mınça erotik nerselerdi koldonup, ayaldardı özüne tarta. Erotik. Çota uş sözді uqqanday olup atam. 10 yıl murda uqtum bile, uşunu göre verelçi kana tuk. Gelci canım kaşından, çaçından, gözünden, sözünden, oymaktoy, oğuzundağı pamadandı cep koysam, Uşun jaktı kaytala. Emri kızıgına gelgeni toktatıp koyasın da. Tuk kaytala. Gelci canım kaşın.
Elingdi gören elektriski çumo. Bir dakan saysan bolmay mı? Ben sana jagan bu, kara aytçı, ben sana jagan bu tuk. Kış, kış, çımın çirkey, kış, kış, kesel, cukturba, kış,